Да. Ei, ma nii palju seda vist saab tõsuma. Sellest võidab mulle liigunatsust. No что, собираемся, да? Kas koguneme jälle tagasi? Pole enam palju aega jäänud, ärme raiska seda. Что ты можешь зачитывать 10 главу Иисуса Навина? Цари, 5 царей собралось против Галаона, потому что Галаон заключил союз с Иисусом Навином, за которым стоял Господь. И давай 4 стиха. «Придите ко мне и помогите мне, говорил царь Аморейский, поразить Галаона за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». И до 12 стиха читаем. Loeme Joosua raamatust 10. peatükist 4. salmist. Tulge üles mu juurde ja aidake mind. Me lööme Gibeoni, sellepärast, et ta tegi rahu Joosua ja Iisraeli lastega. Siis nad kogunesid ja tulid üles need 5 eemorlaste kuningat, Jeruusalemma kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti kuningas, Lakise kuningas, Egloni kuningas. Nemad ja kõik nende sõjaleeri asusid leeri Gibeoni vastu ning sõdisid temaga. Aga Gibeoni mehed läkitasid ütlema Joosule, kes oli leeris Gilgalis. Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi, tule ruttu üles meie juurde ja päästa ning aita meid. Eemorlaste kuningad, kes elavad mägestikes, on tulnud kogunenud meie vastu. Siis Joosua läks Gilgalist üles tema ja kõik sõjamehed ühes temaga ja kõik vaprad võitlejad. Ja Jehova ütles Joosule, ärge kartke neid, sest ma annan nad sinu kätte, ükski neist ei suuda seista sinu ees. Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud. Ja Jehova viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas neile suure kaotuse Gibeoni juures
ja ajas neid taga Bet-Horoni tõusutee suunas ning lõi need kuni Asekani ja Makedani. Aga kui nad Iisraeli eest põgenesid, olid Bet-Horoni nõlvakul, siis heitis Jehova taevast nende peale suuri kive kuni Asekani, nõnda et nad surid. Neid, kes suri rahekivede all, oli rohkem kui need, kellele Iisraeli lapsed tapsid mõõga. Siis Joosua rääkis Jehovaga sel päeval, kui Jehova andis emorlased Iisraeli kätte ja ütles Iisraeli nähes, päike püsi paigal Gibeonis ja kuu Aioni orus. Ma loen kuni 19. salmini. Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele. Eks oli kirja pandud õiglase raamatus ja päike seisis keset taevast ega tõusnud loojuma peaaegu kogu päeva. Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Jehova oleks võtnud kuulda ühe mehe hääl. Aga Jehova sõdis Iisraeli eest. See oli Joosua ja ütles ja ühes temaga kogu Iisraeli tagasi Gilgali leeri. Aga need 5 kuningat põgenesid ja peitsid enda ühte koopasse Makkedas. Sellest teatati Joosule ja öeldi, need 5 kuningat on leitud ja peitu pagenud ühes koopas Makkedas. Siis ütles Joosua, veeretage suur kivi koopa suule ja pange selle ette mehi neid valvama. Aga teie ise ärge seiske paigal, aja taga oma vaenlasi, hävitage nende järelvägi, ärge laske neid minna nende linnadesse, sest Jehova, teie Jumal, on andnud nad teie kätte. Каждый стих в этой главе можно рассматривать как руководство к действию. Нам нужно научиться от того, что мы читаем. Iga see salm näitab ühte tegevust ja me peame õppima sellest, mida me loeme. Все, чему мы научимся, Kõik, mida me õpime, будет делать нас сильными. see teeb meid tugevaks. Это руководство к действию. See on Jumala õpetus tegevuseks. Можно рассматривать каждый стих, Me vaatame igat salmi, зачитанных, mida me lugesime praegu и укрепляться. ja saada tugevamaks. Посмотрите, 7 стих. Vaadake neid 7 salmi. Иисус пошел, он услышал от Бога, да, иди, да, я буду с тобой, Бог ему сказал. Ja Joosua kuulis, et Jumal ütles, et ma olen sinuga, mine. 5 стих. 5. salm. 5. Сейчас, секундочку. 7. 7. Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed ühes temaga ja kõik vaprad võitlejad. Тут не написано количество. Siin ei ole öeldud, kui palju neid sinna läks. Иисус пошел Joosua läks на Гаваон, помогать Гаваону, с людьми храбрыми, läks vaprate с sõjameestega, людьми, способными к войне. mehed, kes olid võimelised sõdima. Для чего нам дано все оружие Божье? Milleks on antud Jumala poolt meile kõik sõjavarustus? Многие из нас думают, Paljud meist mõtlevad, вот я рожден свыше, ma olen kõrgemalt и sündinud все неприятности на этом закончены. ja kõik mured nüüd lahenevad. Aga ei, Это только начало. see on ainult algus, Потому что враг приходит, чтобы убить, украсть и погубить. sest vaenlane on tulnud selleks, et tappa ja hävitada. Все эти обетования, которые Бог нам оставил, Kõik need tõotused, mida Jumal on meile jätnud она собирается это забрать. ja saatan üritab selle sult ära võtta. Нам нужно встать Me peame saama tõusma püsti и по 10 и по какой главе Ефесянам? 6 главе Ефесянам, 10 стиха. Одеть все оружие Божье. peatüks, me peame võtma kogu Jumala sõjavarustuse ja riietama ennast sellesse И укрепляться Господа, ja saama tugevaks и isaks могуществом силы Его, ja tema väes, чтобы стать сильнее своих врагов, et saada tugevamaks oma vaenlasest, одеть все свои снаряжения panna oma sõjavarustus selga и стать, ja tõusta и püsti противостать. ja seista vastu. Слушайте, раковые опухоли сами собой не рассасываются. Vähipainsed, need ei lähe iseenesest ära. Это Божья воля? Kas see on Jumala tahe? Нет. Ei. Это Бог наказал нас раковой опухолью? Kas see on, et Jumal karistas sind Нам selle нужно vähipäi? противостать Me этому. peame seisma vastu sellele. Само по себе ничего не происходит. Aga iseenesest ise asjad ei lahene. Бог уже все совершил. Jumal on juba kõik teinud И сказал, вот это твое.
ja on öelnud, see on а sinu, вот то не твое. aga need teised asjad, need ei ole Это не sinu. я тебе послала в раковую опухоль. Mina ei ole andnud sulle seda vähi ja vähehaigust. Это не я послал разрушителя в твою семью. Mina ei ole läkitanud hävitust sinu Я perega. покрыл твой дом кровью. Mina olen katnud sinu kodu verega. 10-я казнь над Египтом, помните? Mäletate Египет гладил кровью, nuhtlust Egiptuses, kus ta uksepiidad määriti verega. чтобы ангел губитель прошел мимо. Et surmaingel läheks mööda sellest kojast, kus oli see veri. Я защищаю тебя своей кровью. Mina kaitsen sind oma verega. Только ты должен в это верить. Aga sina pead ainult uskuma sellest. Что касается локтевых суставов, что касается локтевых Jumal суставов. puudutab kellegi Во küünarnukki. имя Иисуса я провозглашаю Küünarnuki восстановление liigest. крепости. Ma kuulutan Jumala vähest tervenemist küünarnuki liigestesse. У кого проблема с локтями? Kui kellelgi on probleeme küünarnuki Если liigestesse, вы нас смотрите, можете попросить руку положить на себя своих близких. kui te Те, vaatate которые meid, siis делают, te võite panna oma käe или selle положите koha руку на себя. või palge, et keegi paneks teie käe peale, teile käe peale. Мы будем молиться за обязательно постную систему, потому что сегодня мы это делали. И я думаю, что Бог не остановится. Ja ma usun, et Jumal saab tegema veel täna tervendamisimesid. Поэтому моя рекомендация Nii et minu soovitus on по 7 стиху, 7. salmi kohta, говорит Господь. ütleb Isa, Возьми себе людей мужественных, võta endale vahpraid ja tugevaid mehi, готовых к войне. kes on valmis sõdima. И я говорю вам, Ja ma ütlen ka окружите teile, себя людьми, которые верят Богу. ümbritsege ennast inimestega, kes usuvad Jumalasse. Если вы проходите какие-то кризисы в жизни, Kui teil on mingid kriisid või rasked asjad elus ищете просто у кого-то утешение, ja otsite kuskilt lihtsalt mingit lohutust, вы будете иметь поражение. siis te saate kaotuse. Люди, которые не знают силы Божьей, они расскажут, что они думают по этому поводу. Inimesed, kes ei tunne Jumala väge, nad võivad rääkida nendest olukordadest. Если бы 4 года тому назад Kui 4 aastat tagasi, я спрашивала врачей, я бы спрашивала врачей, что вы думаете по поводу того, что у меня разрушаются кости? kui ma oleksin küsinud arstide käest, mis te arvate sellest, et minu luud lagunevad, Я знаю, что мне бы отрезали ноги. ma tean, et mul oleks siis jalad ära lõigatud. Потому что по-другому в этом мире просто не решается, не потому что кто-то плохой. Sest teistmoodi ei osatud sel ajal lahendada neid asju. А Бог остановил разрушение костей Aga Jumal peatas minu luude lagunemist своими руками. oma käte läbi И я осталась с ногами. ja mulle jäid need mu jalad И Он alles. продолжает надо мной работать. Ja ta jätkab tööd minuga. Поэтому восстанавливает ноги. Ta taastab tema jalad. Да, восстанавливает. Во имя Иисуса. Jeesus nimel. Поэтому окружите себя людьми, которые верят в дорогие для вас вещи. Ümbritsega neid endast inimestega, kes usuvad, kellel on usku sellest, mida Jumal teeb. Вам нужно сильное окружение. Teil on vaja tugevaid Если вы inimesi. что-то проходите, Kui te lähete läbi raskete olukordade oma elus и это sложно, ja see on raske teile, нужно быть мужественным, siis sa pead olema нужно vahva быть твердым. ja tugev. Пусть не отходит книга завета от твоих глаз. Ärgu see raamat lahkugu sinu silmist И разговаривай с теми, кто верит Богу. ja räägi ja suhtle nendega, kes usuvad Найдите Jumalasse. людей, которые имеют свидетельство о вашей проблеме. Otsi üles inimesed, kellel on samasugune tunnistus, mis on ka sinu probleem. Всегда есть кто-то, кто прошел впереди. On alati, kes on läbi läinud täpselt samasugustest olukordadest, kus Нет sina ничего oled. нового под небом. Ei ole midagi uut siin taeva all. Спасибо тебе, Господь. Aitäh sulle, Isa. Я предпочитаю окружать себя людьми веры. Mina üritan ennast ümbritseda inimestega, kes on usus. 8 стих. Ja 8. И salm. сказал Господь Иисусу, не бойся их, Ja Jehova ütles Joosule, ära karda neid, ибо я предал их в руки твои. sest ma annan nad sinu kätte. Никто не устоит из них пред лицом твоим. Ükski neist ei suuda seista sinu ees. Нам нужно научиться слышать голос Бога. Me peame õppima kuulma Jumala häält. Иногда это будет абсолютно неожиданная вещь. Teinekord need on väga sellised ootamatud asjad. Чтобы понимать и слышать Бога, нужно быть с Ним в близости. Selleks, et mõista ja kuulda Jumalat, sa pead olema temale lähedal. Не периодически, Mitte vahete vahel, не только по воскресеньям, mitte ainult pühapäeviti koguduses, каждый день, vaid iga päev, всем сердцем, kogu oma südames, всем имением. kogu oma Нам olemusega. нужно с Ним дружить, Sa pead olema tema sõber, нам нужно Его почитать. sa pead austama teda. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Meil on vaja, et Jumala vaim oleks meiega koos, et me saaksime suhelda temaga.
Мы должны с Ним общаться. me peame suhtlema, Это значит уделять время. andma talle oma aega. Богу нужно уделять время, Sa pead oma aega andma Jumalale, потому что Он нам уделил все. sest tema on andnud meile kõik. И Он претендует на взаимность. Ja ta tahab samamoodi saada meilt kõike. Нам нужно уделять Богу время. Me peame andma oma aega temale. Я знаю, что там есть книга Гордона, да? Там есть книга Ma Гордона. tean, et seal on üks Как Gordoni слышать raamat, голос Бога. kuidas kuulda Jumala Вы häält. знаете эту книгу. Te teate seda raamatut. Ищите. Otsige, Ищите Его лица. Otsige Он tema будет вас tähe. вдохновлять. tema saab teid üles Он будет tõstma, открываться вам. tema avab ennast Вы teile. будете влюбляться в Него каждый Te день. armute temasse iga päev Вам будет легко Ему верить. ja teil saab olema kerge temasse uskuda. Мы говорим об Иисусе Навине как пример, да? Me vaatame Joosuet kui näidet. Так в 33 главе Исхода Teise Moosese 33. peatükis написано, on как öeldud, Моисей встречался с Богом on koht, kus Mooses kohtus Jumalaga в Скинии. telgis. А народ не входил в эту Скинию. Aga inimesed ei tulnud tema Он juurde. оставался при своих шатрах. Inimesed jäid oma telkide juurde. Народ только видел, как облако спускалось. Inimesed nägid ainult seda, kuidas see pill langes Moosese telgi И kohale. написано, что Моисей и Бог разговаривали как друзья, Ja seal on kirjutatud, et Mooses ja Jumal rääkisid kui sõbrad лицом к лицу. palgist palgesse. Бог говорил, Jumal kõneles Моисей отвечал. Moosesele ja Mooses Это vastas было talle. близкое общение. See oli väga lähedane suhtlemine. Как кто-либо говорил с другом своим See on написано. nagu keegi räägiks oma sõbraga. А народ только смотрел, как опускалось он. Aga inimesed ainult vaatasid, nägid, kuidas see pill langes. Aga Mooses suhtles. И знаете, что там еще написано? Ja teate, mis seal on veel kirja Там pannud? написано, что один юноша не отлучался от Скинии. Üks noormees ei lahkunud sellest Это был telgist. Иисус Навин. Ja see oli Joosua. Написано, когда Моисей заканчивал разговор с Богом, On kirjutatud, kui Mooses lõpetas Jumalaga suhtlemise. пришел домой. Ja Куда встал? Mooses läks ära sellest telgist ja läks oma koju. Запятая. Ja siis on punkt. А юноша Иисус Навин не отлучался от Скинии. Aga noormees Joosua ei lahkunud sellest Вы можете telgist. себе представить? Kujutate, et Моисей отлучался, Mooses ära sellest а telgist. Иисус Навин не отлучался. Aga Joosua ei lahkunud sealt. Представляете посвящение? Kujutage ette seda pühendumist. Как вы думаете, кому Бог доверил свой народ после Моисея? Kujutage ette, kellele siis Jumal usaldas oma rahva Где pärast тогда Mooses. исключение? Siin ei ole mingit küsimust. Конечно же, Иисус. Muidugi Joosuale. Вы смотрите, Te как vaatate, Бог встречается с человеком. kuidas Jumal kohtab Вы inimest. впечатляетесь этим. Te Вы imestate ищете Его seda. лица Te так. otsite tema palet samamoodi. Бог, я хочу Тебя больше. Jumal, ma tahan sind Я veel хочу, как rohkem. Моисей. Ma tahan Илья был чем samamoodi подобный nagu нам? Mooses. Eeli oli samasugune nagu meie. Моисей чем подобный Ja нам? Mooses oli ka täpselt nagu meie. Любой человек, о котором мы читаем в Писании, Ükskõik, kelle kohta me loeme kirjakohtades. они просто верили Богу. Nad lihtsalt uskusid Мы Jumalasse. называем их героями, Me nimetame neid но они были kangelasteks. обыкновенные люди, Aga nad olid tavalised inimesed, которые верили Богу на слово. kes lihtsalt uskusid Они Jumalast просто sõnas. верили Богу Nad lihtsalt usaldasid Jumalat и совершали невозможное. ja tegid asju, mis olid Невозможное для человека, võimatuid asju teha, mida on inimesel võimatu teha, потому что Бог был с ним. sest Jumal oli koos nendega. Бог говорит, я буду с тобой, Иисус, не Ja бойся. Joosuale ütleb Jumal, ma olen koos sinuga, ära karda. Иисус, наверное, понимал, что Богу доверять можно. Ja Joosue sai aru, et Jumalat võib usaldada. Он знал, если Бог сказал, я уже предал их. Бог сказал, я уже предал их в руки твои. Ja Jumal ütles, et ma juba andsin nad sinu kätte. Бог говорит, никто не устоит перед Mitte тобой. keegi ei saa sulle vastu Я seista. иду с тобой. Ma lähen koos sinuga. Иисус, наверное, знал, что так оно и есть. Ja Joosue teadis, et nii see saab Не olema. бойся, говорит Господь. Ja ütles, et Jumal ütles, et ära karda. Это доверие не приходит мгновенно. Ja niisugune usaldus ei teki Это развивается momentaalselt. из наших отношений с Богом. See areneb meie suhtest Jumalaga. 9. salm. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Ja Joose läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud. Внезапно пришел Иисус. Ta tuli ootamatult. И поражение было тоже внезапное. Ja see kaotus oli vaenlasele ka ootamatu. Знаете, происходит какое-то чудо в жизни человека. Kui inimese elus toimub üks ime, И люди смотрят, Боже мой, мгновенно произошло чудо в твоей жизни.
ja siis sa vaatad, et täiesti ootamatult ime juhtus inimese elus. А человек тебе отвечает: Aga inimene vastab talle. я к своему чуду шел 10 лет. Ütleb sulle, et kuule, et ma käisin oma imeni, üritasin jõuda selle imeni 10 aastat. Всю ночь я шел к этому чуду. Ja terve öö ma kõndisin selle ime. Для меня эти 10 лет выглядели как ночь. See 10 aastat minu jaoks oli nagu Беспробудно. Неизвестно что. Teadmatusest, Непонятно как. ei teadnud kuidas ja Я mida. продолжал верить в Бога. Aga ma jätkasin ja uskusin Jumalat. И сегодня вам кажется, что это внезапно. Nii et täna teile paistab, et see ime juhtus mulle ootamatult. Вы понимаете, о чем я хочу Kas сказать? mõistate, mis ma tahan öelda? У каждого есть своя ночь, которую Igal вы ühel живете. on mingi öö, mingi pime aeg. Нам нужно идти столько, сколько нужно. Ja te peate ootama nii kaua, kui peab seda ootama. Потому что будет рассвет. Sest tuleb üks Восход будет. päikese tõus tuleb. Свет взойдет. Valgus saab Взойдет paistma. солнце правды. Tõuseb И õiguse исцеление в päike лучах его. tema silmis. Это неизбежно. See on paratamatu. Как день и ночь. Nagu öö ja päev. Как сеяние и жатва. Nagu külvamine ja lõikamine. Не прекратится. See ei peatu kunagi. Бог сказал. Jumal on nii öelnud. Идем дальше. Ja lähme edasi. Правда хорошая глава? Kas pole hea peatükk? Дальше написано, что Господь привел их в смятение при виде израильтян. Ja edasi on öeldud, kuidas Jumal tekitas segaduse. И они поразили головой, сильным поражением. Ja nad said suure kaotuse. Идем ниже. Так вот, 11 стих. Ja 11. salm. Когда же они бежали от израильтян по скату горы, Aga kui nad Iisraeli eest põgenedes olid Beet-Horoni nõlvakul, Господь бросал на них с небес большие камни, грады. siis heitis Jehova taevast neile peale suuri kive И они умирали. ja nad surid. Больше было тех, которые умерли от камней и града, нежели тех, которые умертвили сыны Израиля мечом на сражении. Ja surjaid rahekividest oli rohkem kui need, kelle Iisraeli laps tappis mõõgaga. Kas te kujutate ette? Господь бросал. Isand loopis vaenlasele pihta kive taevast. Я уже их поразил, пошли. Ma И он пошел вместе с Иисусом. juba võitsin nad ära, lähe. Господь сам, написано сам, Isand ise бросал камни. loopis kive. И от этих камней умерло врагов больше, чем Ja läbi nende kivide sai surma rohkem vaenlasi kui Iisraeli laste mõõga läbi. я и Господь вместе. Скажите, я и Господь вместе. Mina ja Isand koos, ütle ka sina, mina Что ja вы Isand сказали, koos. Господь, я знаю, ты со мной. Ma tean, Isand, et sa oled koos minuga. Господь, ты пастырь мой. Isand, sina oled minu karjane. И даже если я буду проходить долиной смертной тени, не убоюсь, Ja isegi kui ma olen surmavali orus, ma ei потому karda, что ты со мной. sest sina oled minuga, Isand. Спасибо тебе, Господь. Ты Aitäh со мной. sulle. 12 стих. 12. salm. Это история человечества. See on Иисус возвал inimene Господу в тот день, в который предал Господь Бога Мария в руки Израиля, когда побил их Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израиля. И сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Авалонской». Siis Joosa rääkis Jehoovaga sel päeval, kui Jehova andis emorlased Iisraeli laste kätte ja ütles Iisraeli nähes: päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu Aijaloni olus. И 13. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele. Прочитай до конца, это интересно. До конца стиха. Eks see ole kirja pandud õiglase raamatus ja päike seisis keset taevast ega tõusnud loojumast peaaegu kogu päeva. И 14. Ja ei enne ega pärast ole sellise päeva sarnast, et Jehova oleks võtnud kuulda ühe mehe häält, aga Jehova sõdis Iisraeli eest. Это история человечества. See on inimkonna ajalugu. Смотрите, как Бог заинтересован в том, чтобы сражение мы довели до конца. Väga tähtis on see, et Jumal oli väga huvitatud sellest, et see lahing oleks viidud lõpuni. Иисус хотел до конца довести дело. Joosua tahtis asja lõpuni viia. Солнце садилось. Päike hakkas juba loojuma. Ему некомфортно сражаться в потемках. Ja tal oli ebamugav võidelda vaenlasega, kui oli pime. Он хотел дело довести до конца. Ta tahtis selle lahingu viia lõpuni. Солнце, стой. Nii et ta ütles, päike, Я pean должен довести seisma. дело до конца. Ma pean selle lahingu viima lõpuni.
И Бог настолько заинтересован, ja Jumal oli nii väga что мы huvitatud доводили это sellest, сражение до конца. et see lahing saaks viidud С чем lõpuni. бы мы ни сражались, Ükskõik millega me ei мы должны võitle, дойти до конца. me peame kõndima lõpuni oma Как бы ни lahingus. выглядела ситуация, Ükskõik mismoodi see olukord ka välja нам нужно дойти tõsta, до конца. me peame minema lõpuni. Как накопительная карточка, мы наполняемся Господом и могуществом силы Его, пока не становимся сильнее врагов своих. Me peame täituma Jumala väest ja täituma sellest nii kaua, kuni me saame tugevamaks oma vaenlastest. Когда бесы видели Иисуса, они просто падали пред Ним. Kui kurjad vaimud nägid Jeesust, siis nad lihtsalt langesid tema Нам ees. нужно наполниться Иисусом Христом, Me peame saama täis Jeesusest Kristusest, чтобы Он был виден, потому что et ta saaks от olema избытка nähtav. перетекание происходит. Sest Сверхъестественного в естественное. küllusest tuleb, see voolab välja üle Нужно küllusest. продолжать наполняться, Nii et me peame jätkuvalt täitma находиться с Ним в близости, olema temaga läheduses, поклоняться Ему и славить, kummardama ja ülistama благодарить teda, раньше, чем мы увидим. olema tänulikud enne, kui me näeme olukorra lahendust. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Ja tema annab meie igapäevase lehe, Каждый день, iga päev, каждый миг iga hetk, искать Его поток, otsima tema искать liikumise Его лица, voolu, учиться Его слышать kuulma tema häält, и õppima teda слушаться, kuulama если Он скажет самые важные ja вещи в olema твою жизнь. sõnakuulelikud sellel, kui ta räägib olulisi asju meie ellu. И это, как правило, то, что нам не нравится. Ja see on asi tegelikult, mida Мы бы me хотели ei этого не teha. слышать. Правда же? Бывает такое? Kas pole asi, et me teinekord ei taha teha neid asju, mida ta Иногда kuuleb? это простые вещи. Teinekord ta räägib tavalisi asju, lihtsaid asju. Ноги отекают. Господи, у меня отекают ноги. Me ütleme, et mul jalad natuke paistetavad. Вычеркни кофе из своего rationa. Ja siis Jumal ütleb sulle, On nii, et et ära joo kohvi, siis su jalad saavad kohvi. Siis sa ütled, ei, ma ei taha seda, ma tahan kohvi juua. Аллилуйя. See on lihtsalt üks näide. Нам не нравится. See ei meeldi meile teinekord, mida Jumal räägib meile. Пухать плоти. See on meie liha hind. А я хочу. Aga mina tahan. А ты не своя. Aga sa ei kuule endale. Но он умеет нас убеждать. Вот в чем радость. Aga ta oskab meid veenda asjades. Vot see on hea. Он умеет нас Ta oskab meid veenda. Слава тебе, Господь. Тут написано дальше о том, как Иисус приказал привалить камень к пещере, где спрятались эти 5 царей, которые пошли на Ja siin гору. on edasi loos kirjutatud, kuidas Joosua käskis veedetud ühe kivikoopa ette, kus olid 5 kuningat peidus. Он сказал, привалите камень, чтобы они оттуда не вышли. Nii ta ütles, et veeretage sinna kivi ette, et nad sealt välja ei saaks. Вы знаете, иногда нужно тоже привалить камни, Teinekord on ka vaja veeretada kivi ette, чтобы не вышло. et nad ei saaks nagu välja tulla. Мы не можем жить прошлыми победами. Me ei saa elada oma minevike võitudega. Мы не можем жить старыми привычками. Me ei saa elada oma vanade harjumuste järgi. Привалите камни к старым привычкам, Ajage ette ja kivid vanadele чтобы не harjumustele, вышли наружу. et need ei tuleks enam välja teie elus. Наружу должно быть и царство. Välja peab tulema Jumala kuninglik. И вот главный стих, к чему я вас вела. Ja siin on see põhiline kirjakoht, mida ma tahtsin nagu Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь. 19 стих. 19. salm. Aga 19 стих. Томас, поставь 19 стих. Aga teie ise ärge seiske paigal, ajage taga oma vaenlasi, hävitage nende järelmägi, ärge laske neid minna nende linnadesse, sest Jehova teie Jumal on andnud nad teie kätte. Это было самое важное, к чему я вас вела. See on see kõige olulisem, mida ma tahtsin siin А вы, сказал rääkida. Иисус нами, а вы не останавливайтесь здесь. Aga teie ise ärge seiske paigal, Но преследуйте врагов ваших ajage taga oma vaenlasi и истребляйте заднюю часть войска их. ja hävitage nende И не järelmägi. давайте им идти в города их. Ärge laske neil Ибо minna nende Господь linnadesse, Бог ваш предал их в руки ваши. sest Jehova teie Jumal on andnud nad teie kätte. И я говорю, не останавливайтесь. Ja ma ütlen ka teile, ärge peatuge. Конец не наступит, пока не наступит конец. Lõpp ei tule enne, kui lõpp tuleb. Вы уже победители. Te olete juba Бог võitjad. так сказал. Jumal on nii öelnud. Бог сейчас исцеляет все внутренние органы. Я провозглашаю исцеление желудочно-кишечному тракту. Jumal tervendab praegu Я kõiki siseorganeid. провозглашаю исцеление правого уха во имя Иисуса. Все, что мешает слышать, выйди вон во имя Иисуса. Igasugune kurtus ja valu У кого läheb со välja. слухом плохо, правое ухо. Kui kellelgi on paremas kõrvas probleemid, Благодарю Тебя, Господь, за все, что происходит siis ma сейчас. tänan sind kõige eest, mis toimub. Положите руку на желудок. Pane ma Положите käsi руку на kõhu peale, kui внутренности. sul on kõhuprobleemid. Если у вас нет, там непорядок. Kui sul on midagi valesti seal. Спасибо Тебе, Господь. Aitäh sulle, isa. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, благослови святое имя Его. Ja kõik minu Он sisemus ka, исцеляет mis on меня kiidab во имя Jumal. Иисуса.
Он исцеляет эти недуги. tema tervendab Это ja tema целый Господь, taastab Дух ja Святой. ehitab üles. Ты любишь это делать. Sina armastad Ты mida любишь teha. творить свою правду. Sa tahad teostada oma õigsust И siin твоей maal. силы достаточно. Ja sinu väest on piisav, et seda Это kõike сила, teha. которая покоряет себя нас. Ja see on vägi, mis valutab. Спасибо тебе. Aitäh большое. sulle. Прекрасный Господь, спасибо тебе. Не останавливайтесь. Ärge peatuge. Я помню историю, я тогда на радио Эммануил проповедовала. Ma tean ühte lugu, Христианское радио ma olin Эммануил. ühes Я raadios, проповедовала, Emmanuel olin seal jutustaja. И Володя, как его фамилия? У него был рак 4-й стадии. Ja seal oli üks mees, Volodja, temal oli 4. astme Я vähk. рассказывала, как когда я болела раком 12 лет тому назад, я ставила куплентов каждое утро. И потом целый день переслушивала, размышляла над словом. Ja ma rääkisin seal, kuidas kui mina olin haige, siis ma panin mängima jutlusi ja ma kuulasin päevad läbi jutlusi. Я стала школу исцеления Глории Куплент. Ja Kopelandi tervenduskooli jutlusi ma kuulasin terve Я об päeva. этом рассказывала по радио. Ja pärast ma rääkisin sellest loost raadios. Откровение Глории Куплент меняли меня. Ja see ilmutus, mida Kopeland jagas tervenemisest, see muutis mind. Но Бог ничего другого не скажет, кроме истины. Aga Jumal ei räägi midagi, mis on muud kui tõde. Поэтому сегодня мои откровения тоже кого-то меняют. Nii et samamoodi ka minu ilmutused muudavad kedagi teist. Я об этом рассказывала, Ja nii ma läksin sellest seal raadios. и меня слушал человек, который был на последней стадии рака. Ja mind kuulas selle raadio kaudu inimene, kellel oli 4. staadiumis, vähimise staadiumis. Все было поражено. Kõik oli juba täiesti, ta oli vähki täis. Он услышал, как это делала я, Ja ta kuulis, kuidas mina sellest välja и tulin. стал делать то же самое. Ja ta hakkas tegema täpselt neid samu asju, mis mina Каждую tegin. передачу по субботам школы божественного исцеления он записывал на диктофон. Ja kõik need raadiosaated ta pani, salvestas maki peale. Обжить, я поднимаю место Писания, мы размышляем, мы ободряем. Sest sellest saatest me räägime kirjakohtadest, julgustame inimesi, räägime nendest Он asjadest. записывал на Ja tema диктофон, kõik salvestas seda. и в tечение дня прослушивал. Ja järgmisel päeval ta kuulas neid asju uuesti ja uuesti. Проходило время. Läks mingi aeg mööda. И однажды он позвонил, был прямой эфир. Ja ükskord ta helistas, meil oli saade, toimus otse-eetris. Мне сделали обследование. Ja ta ütles, et mulle tehti uuring, Раковых клеток осталось 50%. et vähirakke on minu organismis nüüd ainult И я 50%. сказала, не останавливайся. Ja ma ütlesin talle, ära peatu. Не останавливайся на 50. Ära peatu 50. Продолжай делать то же самое. Jätka tegemast neid samu asju. Прошло время. Läks mingi aeg mööda. Я помню, как поздно сказал, слушай, 20% врач сказал, Ja осталось. ükskord ta helistas meile, ütles, et 20% on alles jäänud. Еще время прошло. Ja läks veel natuke aega Говорю, mööda. 2% осталось. Ütles, mul on veel 2%. Я сказала, не останавливайся на 2%. Ja ma ütlesin talle, ära peatu Нужно 2%. добить его до конца. Sa pead lõpetama selle vaenlase lõpuni. И пришел момент, Ja tuli hetk, когда врач сказал ему, kui arst ütles talle, Вера ваша спасла вас. teie usk on teid päästnud. Arst ütles talle, aga uskmatu arst, kellel oli suid saabunud, ütles talle, sinu usk on sind päästnud. Таких свидетельств много. Neid tunnistusi on palju. Преподобный Кеннет Хейген, Kenneth Hagen он сказал так, on öelnud nii, если вы примете решение стоять до конца, kui te võtate vastu otsuse ja püsite lõpuni, вам не придется стоять долго. siis te ei pea kaua seisma. И это правда. Ja see on tõde. Бог убирает все то, что не принадлежит Ему. Jumal võtab ära ja koristab ära kõik, mis ei kuulu Он temale. делает это удивительным Ja образом. ta teeb seda väga imelisel viisil. Он найдет те камни, которые разбросит с горы с небес. Ta leiab neid kive, mida loopida ülevalt taevast. Он найдет, как победить ваших врагов. Ja ta leiab selle viisi, kuidas võita ära sinu Мы vaenlase. должны быть открыты. Aga me peame olema Мы должны avatud. быть внимательны. Me oleme Мы tähelepanelikud. должны быть в близости с Ним. Me peame olema tema И lähedal. окружать себя людьми, которые берут дорогие для вас вещи. Ja olema nende inimeste keskel, kes usuvad samamoodi neid asju. И Он делает нас сильнее врагов наших. Ja ta teeb meid tugevamaks kui meie Он vaenlased. делает нас сильнее. Ta teeb meid tugevamaks. Нам понадобится Его сила. Ja me vajame tema jõudu ja väge. Нашим физическим мы никого не впечатлим. Meie füüsiline jõud ei näita talle, ei avalda muljet mitte kellelegi. Это духовные вещи. Need on vaimulikud asjad. Это Его Слово проникает внутрь, See on tema sõnad tungivad meie туда, sisse. в метастазы, раньше, чем достигнет скальпель хирурга. Sinna sellesse vähikoldesse, enne kui jõuab sinna arsti skalpell. Это Его хлеб делает нас крепкими и взрослыми. Tema leib teeb meid tugevaks ja täiskasvanuks. Знаете, дары Духа даются нам бесплатно. Teate, Jumala andid antakse meile tasuta. Бог через Дух Святой дает нам свои дары. Jumal läbi oma püha vaimu annab meile oma andid. А вот характер верующего, Aga
uskliku iseloomu, зрелость. see küpsus, Нам будут что-то стоить. see läheb meile midagi maksma. И для этого Бог остановить хочет солнце, луну. Он хочет изменить все ради того, чтобы вы высвободили его победу. Ja Jumal on valmis tegema ükskõik mida, peatama päikese ja kuu, selleks, et sina võiksid tuua esile selle võidu. Поэтому продолжайте делать то, что вы делаете. Nii et jätka seda, mida sa teed. Бог учит нас правдой бороться. Jumal tahab, et me võitleksime ja õigsusega võidaksime. On kirjutatud. Мы даже знаем, что написано. Me isegi teame, mis on kirjutatud. Чтобы брать это и применять в своей жизни. Selleks, et muuta oma elusid. Господь всегда прав. Jumalal on alati õigus. А сатана лжец. Aga saatan on valetaja. Если обстоятельства не говорят так, как говорит это слово, Kui olukorrad ei räägi minu elus nii, ei näita, nagu on Jumala sõnas kirjutatud. Бог дал нам право Aga Jumal on andnud õiguse ja au изменить это. muuta neid olukordi. Это реально. See on reaalne. Мы для чего-то оставлены на этой земле. Me oleme mingi eesmärgi pärast jäetud siia maale. Вот сколько людей в зале, которые возрождены уже более 10 лет. Kui palju on siin saalis inimesi, kes on päästetud ja on koos Jumalaga rohkem kui 10 aastat? Tõstke oma käsi. Rohkem kui 10 Для aastat. чего-то, хорошо, 20 лет. Aga kes on 20 aastat juba? Вот, смотрите, Vaadake. может для чего-то на этой земле. Siin on mingi eesmärk, millegi pärast te olete sinna. Наша Родина небеса, уже слава Господу. Meie riik on taevas, taevane riik. Мы посажены десной Бога Отца во Христе Иисусе. Meid on istuma pandud Jeesusesse Kristusesse, isa paremale käele. Очень хорошо. See on väga hea. Но мы еще здесь. Aga me oleme ikkagi siin selles maailmas veel. Для чего? Mis on see eesmärk? Mille pärast? Зачем эти мучения? Milleks on vaja neid piinasid siin? Там лучше. Seal on ju palju parem. Там хорошо. Seal on väga hea. Он оставил нам поручение. Aga ta on andnud meile ülesande siin. Идите и проповедуйте Царство. Minge ja kuulutage Jumala kuningriiki. Запятая. Ja punkt. Больных исцеляйте. Tervendage haigeid, Бесов изгоните. ajage välja kurja vaime, Мертвых воскрешайте. surnuid tõstke Все üles. через запятую, кстати. Ja kõik on, iga asjal taga on punkt. Может, кто-то думает, что исцелить больного легче, чем воскресить мертвого? Keegi mõtleb võib-olla, et tervendada inimene on lihtsam kui üles tõsta surnust. Я думаю, что для некоторых самое сложное возлюбить ближнего. Ma arvan, et enamuste jaoks on kõige raskem on armastada oma Легче ligimeest. мертвого воскресить иногда Lihtsam бывает. on üles äratada surnust inimest, kui armastada oma ligimeest. Слушайте, он изменит нас. Aga tema muudab meid. Он изменит. Ta muudab meid. Все от его близости. Kõik tuleb tema От его lähedusest, присутствия. tema ligiolust. Не покидайте его присутствие. Ärge hüljake tema ligiolust. Он не покидает нас. Ja tema ei hülga meid. Он говорит нам тоже. Ja ta ütleb samamoodi meile. Я буду с тобой. Mina olen koos sinuga. Я буду с тобой. Mina olen koos sinuga. Это изменит все. Ja see muudab kõik. Потому что Бог остается Богом. Sest Jumal jääb Jumalaks. Спасибо тебе, Господь. Aitäh sulle, isa, Честь selle au eest. быть и называться твоими детьми. Et meid võiks kutsuda sinu lasteks. Сопричастниками божеского естества. Et me võime olla kaasosalised sinu jumalikust loomusest. Спасибо, что всякий миг, когда мы собираемся в твоем присутствии, Ja tänu, iga kord, kui me tuleme sinu ligiolus kokku, ты пропитываешь нас елеем, sa iibutad meid oma õliga, разрушающим всякое ярмо, mis hävitab ära kõik vale, проникающее вглубь mis tungib sügavusse, нашего естества. meie loomuse sügavusse. И это твоя благодать, Господь. Ja see on sinu hea Сверхъестественное проникновение ja üleloomulik läbitungimine meie sisse. божеского естества Jumala loomuse в нашу tulemine meie sisse, естественную природу. mis tuleb meie sisse. И я и Бог одно. Mina ja Jumal, me oleme üks. Сегодня я и Бог одно. Täna mina ja Jumal, me oleme üks. Дайте ему заполнить все. Andke tal täita kõik endast. Вы будете радоваться этим победам. Ja te saate olema rõõmsad nende Только не võitudega. останавливайтесь. Ärge ainult peatuge. Преследуйте врагов ваших. Jälitage oma vaenlasi До конца. kuni lõpuni. Уделите этому особенное время. Võtke selleks До aega. конца. Lõpuni jälitage oma Мы не vaenlasi. можем все сложа руки. Me ei saa istuda käed rüppes. Давайте откроем 17-й псалом. Vaatame 17-й псалом. 18. laul, psalm. И этим закончим. Ja siis 17-й lõpetame псалом. sellega. 18. psalmiga. Тут написано так. Ближе к концу. Давайте с 29-го. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой, просвещай тьму мою. 30-й. С тобой я поражаю войско.
17-й псалом с 30 стиха где-то. 18:29-30. Нашел? Давайте, с 30-го. С тобой я поражаю войско. Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale. С Богом моим восхожу на стену. Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri. Бог непорочен путь его. Jumala tee on laitsa. Чисто слово Господа. Jehova kõne on sulatatud Щит он puhtaks. для всех уповающих. на Tema него. on kilbiks kõigile, kes on tema juures pelgupaika otsimas. Кто Бог, кроме Господа? Kes on Jumal peale Кто защита, Jehova? кроме Бога нашего? Ja kes muu on kalju, kui mitte meie Jumal? Можете повторять за нами. Бог припоясывает меня силою. Sa võid öelda koos meiega. See on Jumal, kes paneb rammu mööda. Прошу вас, говорите это вслух. В свою жизнь. Rääkige väljas. Посылайте слово в свою жизнь. Так мы Rääkige сражаемся. sõnu oma ellu. Niimoodi me võitlemegi. Бог припоясывает меня силою. Sest Jumal paneb rammu Говорите mööda. вслух. Это исповедание. See on Jumal, kes paneb rammu mu mööda. Остановись. Смотрите. Vaadake. Ведь Бог же приготовил спасение для каждого из нас. Правда? Jumal on ju pannud tegelikult selle pääste igaühe jaoks meie jaoks А valmis. люди, которые еще не родились, а будут рождаться, они имеют это спасение. Aga need inimesed, kes ei ole veel üles, need, kes ei ole veel päästetud, kas nemad saavad päästa? Он умер за каждого. Ta ju suri igaühe eest. И он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Ta ei taha, et mitte üks läheks hukka. Но до того момента, пока мы не Aga kuni исповедали selle Иисуса hetkeni, kui me ei ole Христа, tunnistanud Jeesus Kristust oma isandaks oma huultega, это спасение не вступило в силу. siis Правда? see pääste ei käivitu, ei tule meie ellu. Пока вы не будете исповедовать себя искупленными, припоясанными силой, здоровыми, счастливыми, богатыми. Ei ütle seda, et Jumal paneb rammu mööda, siis see ei käivitu sinu elus. Все через слово See происходит. kõik toimub läbi sinu suu, sinu sõnade. А я про себя говорю. Не надо, про себя у тебя и так все хорошо. Aga sa ütled endale nagu enda kohta, et sinul endal on kõik hästi. В духе мы и так царство имеем. Vaimus meil niikuinii on juba Ты kuningas. высвобождаешь в это физическое измерение. Aga sa pead selle vabastama Мы sellesse сражаемся füüsilisse с помощью уст mõttesse. своих. Me võitleme oma... Поэтому будьте добры, Mõtted. вместе с нами. Nii et ütleme nüüd kõik koos, valju hääl. Вот так мы сражаемся. See on see, Бог kuidas me... припоясывает меня силой. See on Jumal, kes paneb rammu mööda. У кого там позвоночные грыжи, поясничная боль. У кого? Kellelgi on Скажите, он припоясывает меня силой see, kellel on see mõni haigus и устрояет мне верный путь. ja teeb laitmatuks mu tee. Делает ноги мои как олени. Teeb mu jalad emahirve На jalgade высотах моих sarnaseks поставляет меня. ja paneb mind seisma mu kõrgustikele. Научает руки мои брани. Ta õpetab mu käsi sõdima И мышцы мои сокрушает медный лук. ja mu käsivart vaskpambu vinnastama. Ты дал мне щит спасения Твоего. Sa annad mulle päästekilbi И десница Твоя поддерживает меня. ja su parem käsi toetab mind И милость Твоя возвеличивает меня. ja su alandus teeb mind suureks. Ты расширяешь шаг мой подо мной. Sa teed maa avaraks mu sammule, И не колеблются ноги мои. et mu luupeksed ei libastuks. Я преследую врагов моих Ma jälitan oma vaenlasi и настигаю их. ja saadan kätte И не возвращаюсь, ja ei taha tulla tagasi доколе не ellu, истреблю их. kui olen teinud neile lõpu. Поражаю их, Ma tahan nad purustada, и они не могут встать. nõnda et nad ei tõuse, Падают под ноги мои. vaid langevad mu jalge alla. Ибо Ты припоясал меня силою для Sa войны töötad mind rammuga sõja jaoks. и не сложил под ноги мои восставших на меня. Sa surud kokku mu all need, kes tõusevad mu vastu. Понимаете? Мы это исповедуем. Me tunnistame Вот seda. так мы сражаемся. Me räägime neid Словами asju уст välja. своих. Oma suutunnistuse kaudu me võitleme. Мы исповедуем правду Божью. Me Не потому что мы это tunnistame ja räägime Jumala tõde. Мы исповедуем правду в противоречии тому, что мы видим. Me räägime neid Jumala sõna, Jumala tõde vastu nendele olukordadele, mida me näeme. Когда была тьма, Kui on pimedus, Бог сказал, да будет свет. Jumal ütles, saagu valgus. Была тьма. Oli ju pime täiesti. В проказе подошел человек Иисус. Ja tuli üks pidalitõbine Jeesuse juurde. Ja Jeesus ütles talle, saa puhtaks. Я чистился. Ja ta sai täiesti puhtaks. Мы посылаем слово. Me läkitame välja sõnu. Сейчас посылайте слово в свою жизнь. Te kuulutate praegu sõnu oma ellu. И слово совершает то, для чего Бог Ja sõna läheb ja teeb seda, milleks sa välja rääkisid. И ни одно слово не остается бессильным. Ja mitte üks sõna ei tule tühjalt tagasi. Томас, подними, пожалуйста, Луки 1:37.
Luka 11:37. Ни одно слово у Бога не остается без Jumala силы. juures sa ei tule tagasi tühjalt. Если будете поставить даже слово «жизнь», всегда воскресит «жизнь», 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 «жизнь». Одного слова достаточно, Räägib juba sõna elu ja sellest sõnast чтобы жизнь võib вытесняла всякую смерть. ja siis see elu hakkab välja lükkama välja kogu surma. Я люблю молиться за людей на последней стадии рака. Mulle meeldib palvetada inimeste eest viimase Я lähistaadiumis люблю молиться за людей в коме. ja mulle meeldib palvetada inimeste eest, kes on juba koomas. Потому что я знаю, ни одно слово не остается бессильным. Sest ma tean, mitte ükski sõna ei lähe ega tule tühjalt tagasi. Он не может вас слышать, он в бессознательном состоянии. Ta ei saa teid kuulda, ta on koomas, ta ei kuule teid. Положите телефонную трубку ему под ухо. Pane telefonitoru tema kõrva äärde. По телефону высвобождаю слово. Telefoni kaudu ma vabastan Сейчас в selle. коме. Inimene on В koomas, бессознательном состоянии. täiesti meelevärtusel. Утром другие результаты. Järgmisel hommikul on hoopis Потому что teised дух tulemused. принимает эту пищу. Sest see vaim võtab vastu selle toimu. Vaim. И в коме даже лучше, чем нет. Ja koomas on isegi parem kui Потому что человек тебе не сопротивляется. sest siis mõtted ei pea võitle vastu. Он не думает о своих вариантах. Ta ei mõtle oma lahenduste ja Он тебе variantide не peale. противоречит. Ta ei Что не vaidle веришь? sulle vastu, kui ta ei ole usklik. Ты посылаешь слово в дух. Aga sa läkitad neid sõnad, elusõnad И temale говоришь vaimule ему, ты свободен. ja ütled talle, sa oled vaba. Потому что Иисус приходил, чтобы отпустить измученных на свободу. Sest Jeesus tuli selleks, et vabastada vaevatud ja vangid. Ты измучился? Спроси его. Kas sa oled vaevatud, küsi talt. Можешь не отвечать. Sa ei pea vastama. А он и не может, он в коме. Aga ta ei saa vastata, sest ta on koomas. Но там дух все слышит. Aga seal tema sees see vaim, ta kuuleb kõik. Говорим, так и есть. Ja nii on. Так и есть. Nii ongi. Господь, благодарим Тебя за жизнь Isa, me täname sind elu eest и силу воскресения. ja ülestõusmise väe eest. И это навсегда. Ja see on igavesti. Бог не изменился. Jumal ei ole muutunud. Меняемся мы. Ja meie muutunud. От силы в силу. Jõust От jõusse. веры в веру. Usust usku. От славы в славу. Aust ausse. Как от Господня Дух. Nii nagu püha vaim annab. Аминь. Amen. Мы хотим еще помолиться за тех, кто Me нуждается. palvetame veel nende eest, kellel on vajadus. И завтра у нас еще один семинар. Там мы Я будем вот управляться я Господом, могуществом силы Его. В 6 часов вечера тут же семинар. Еще один. Еще сильнее станем. Еще сильнее. Потому что tuleme слово uuesti kokku ja действует. saame veel tugevamaks. Tule siia homme õhtul ja räägime veel. Благодарим за благодать, в которой мы находимся. Благодарим за силу, Господь, Me которую нас täname Isale selle припоясывает. heaolu eest, selle hea koha eest ja selle väest, mis ta annab meile. Спасибо тебе. Я принимаю решение, Господь, идти до конца. Ja ma võtan vastu selle otsuse, et ma lähen lõpuni. Ты пастырь мой. Sina oled minu karjane Я ни в чем не буду нуждаться. ja mul ei ole mitte millegist puudu. Ты оснастил меня все оружием. Sa oled varustanud mind kogu relvastusega Это Дух Святой. ja see on püha vaim. Это Его сила. See on tema vägi. Что может быть сильнее? Mis saab veel olema mu tugevam? Что может быть сильнее? Mis saab olla tugevam kui Jumal? Ничего. Ei ole midagi sellist. Я больше не спел. Ja meil on rohkem. Господь, у тебя есть камни. Jumal, sul on need Ты kivid будешь бросать со своей горы. ja sa hakkad loopima neid oma vaenlaste pihta. А я буду верить тебе. Ja aga mina usun Я буду sinusse идти с тобой за руку. ja ma kõnnin sinuga käsi Пока не käes. положу под ножи ног твоих всех моих врагов. Kuni ma ei pane sinu jalge järjeti kõik sinu vaenlased. Евреев написано, что он воссел Heebrealaste одесную Бога raamatus Отца и ждет, пока мы положим врагов его в подножие ног его. et ta istub isanda paremal käel ja ootab, kuni me paneme kõik ta vaenlased tema jalge järjeti. Кто спрашивается, положит врагов в подножие ног Иисуса? Kes paneb Jeesuse jalgade ette tema vaenlased? Sina ja mina. Mina. Я не буду останавливаться. Ja ma ei pea Я буду tööle. преследовать, Ma saan neid пока не jälgida, поражу их всех. kuni ma olen nad kõik ära И сложу võitnud. их к ногам Иисуса. Ja ma panen nad Потому Jeesuse что Он jalgade ette, сделал меня sest победителем. tema on teinud minust võitja. Не собирается Иисус проигрывать в нашей жизни. Jeesus ei taha kaotada meie Мы elus. должны с этим согласиться. Me peame nõustuma, Наполняться силой. täituma sama Он сделает tugevaks. нас сильнее врагов. Ja ta teeb meid tugevamaks kui meie vaenlased, kuni me paneme kõik nad tema jalge järje ette. Аминь. Amen. Аллилуйя. Всего хорошего. Kõike head. Nii, ma arvan, et istutud on küll, seisame natuke ja palume
isa taevas, me täname sind selle õhtu eest, me täname sind iga sõna eest, mis on välja öeldud ja me usume, et see saadab korda seda, milleks sina oled selle välja läkitanud. Sest sinu sõna ütleb seda, et sinu sõna ei tule tagasi tühjalt, issand, et me palume, et igasugused takistused, igasugused umbrohud, mis tahavad hävitada seda sõna, nad jäävad jõuetuks ja tulutuks ja ei pääse löögile, vaid sinu sõna juurdub ja toob selle vilja esile, mille sina oled selle välja läkitanud. Issand, me täname sind tänase ohvrianni eest, korjanduse eest, mis on kokku pandud selleks, et neid kulusid katta. Issand, me palume, et need kulud saavad kaetud ja iga andja kogeb seda, et kui ta midagi sinule annab, issand, sina ei jää kunagi võlgu. Sest sina oled andja, see on sinu loomuses, kes tahad head anda kõigile meile, olgu su arm meiega. Ja Jumala rahu, mis ülev on, kui meie mõistus ja arusaamine hoiku meid, meie mõtted ja meeled meie õnnistegevus issandas Jeesuses Kristus kuni tema taas tulemiseni. Aamen. See õhtu üldine osa on lõppenud, kes tahab veel jääda eespalvele, jääge siia ja tekitame siis mingi sellise järjekorra, aga kes tahab lahkuda, ole rahuga südames valmis seda tegema. Может, давай завтра